Nibyo, Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yasubije mugenzi we Perezida Felix Antoine Tshisekedi uyoboye Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, umaze igihe ateguza u Rwanda kurushozaho intambara akarushwanyaguza. Amumenyesha ko ibyo ateganya gukorera u Rwanda ari we bizabaho ahubwo. Si ibyo gusa, ku rundi ruhande turareba ubwo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ku itariki ya 31 z'ukwa 12, Komisiyo y'Amatora muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo (CENI) yemeje ko Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo wari usanzwe ari perezida w'iki gihugu ari we wegukanye intsinzi y'amatora kuri manda ye ya kabiri izamara imyaka 5. Twongeye kubaha ikaze mu makuru ku buryo burambuye, tubibutsa gukanda subscribe ni hasi gato kuri buto y'umutuku, ndetse mukande no kunzogera kugira mujye mukomeza kubana natwe 5 kuri 5. Tubahaye ikaze. Nk'uko twabikomojeho, nyakubahwa Perezida Paul Kagame yasubije mugenzi we Perezida Felix Antoine Tshisekedi ku byo yatangaje igihe yiyamamarizaga muri Sainte Thérèse Kinshasa, avuga ko naramuka atsinze aya matora azatera u Rwanda kandi agahera mu ntara ya Kigali. Ibi yabivuze mu magambo akomeye ubwo yavugaga ko naramuka atsinze amatora azakoranya inteko ishinga amategeko hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bityo ikamwemerera gushoza intambara ku Rwanda kandi agahera i Kigali. Ibyo bitangaje mu magambo yagize ati: "Nindamuka n'iyi Kigali, Perezida Paul Kagame ntazarara mu nzu. Icyo gihe nawe azarara mu mashyamba kuko azagira ubwoba ahunge ajye kure. Kandi nindamuka nje nzarimbura Kigali yose bidasize n'utundi duce tuyikikije. U Rwanda nzarusibanganya ku karita ya Afurika." Aya ni amagambo yasembuye nyakubahwa Paul Kagame ubwo yabitangaje mu ijoro ryashize, yakoranyije abanyarwanda ndetse n'inshuti z'u Rwanda mu rwego rwo kubifuriza umwaka mushya muhire. Reka turebere hamwe amagambo yatangajwe na nyakubahwa Paul Kagame mu ijoro ryashize. Perezida Paul Kagame yasubije Tshisekedi ku mugoroba ku wa gatandatu tariki ya 30 Ukuboza mu mwaka wa 2023, ubwo we na Madamu Jeannette Kagame bakiraga ku meza abanyarwanda n'inshuti z'u Rwanda mu birori bisoza umwaka wa 2023. Ku cyumweru tariki ya 31 Ukuboza, Komisiyo yigenga y'amatora muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo (CENI) yemeje ko Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo yatorewe kuyobora RDC muri manda ye ya kabiri izamara imyaka 5. CENI yatangaje ko Tshisekedi yatsinze ku majwi 73, ahigitse abandi bakandida barimo Moise Katumbi wamukurikiye afite amajwi 18%, nawe akurikirwa n'umukandida Martin Fayulu wagize amajwi 5%. Tshisekedi rero byatangajwe ko yatorewe gukomeza kuyobora RDC mu gihe hashize igihe kirekire umwuka utifashe neza hagati y'iki gihugu n'u Rwanda. Ni umwuka mubi umaze igihe ku kuba Kinshasa imaze igihe ishinja Kigali guha ubufasha umutwe wa M23 utajya imbizi n'ubutegetsi bwayo. Gusa uruhande rw'u Rwanda rwo rushinja RDC kugirana imikoranire n'umutwe wa FDLR bahuje umugambi wo guhungabanya umutekano w'u Rwanda, nk'uko FDLR ari ingabo zahunze zatsinzwe ku bwa Habyarimana zigahungira muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nyuma yo gukora ibyaha by'iyicarubozo rya Jenoside. Tshisekedi yongeye gushimangira ko afite umugambi wo gushoza intambara ku Rwanda ku wa 18 Ukuboza, ubwo yasorezaga ibikorwa bye byo kwiyamamaza ahitwa Sainte Thérèse mu mujyi wa Kinshasa. Icyo gihe yabwiye abanyekongo ko nibamutora azahuriza hamwe abagize inteko ishinga amategeko bakamuha uburenganzira bwo gushoza intambara ku Rwanda. Yagize ati: "Nimuramuka mwongeye kungirira icyizere hanyuma u Rwanda rugakomeza ibyifuzo byarwo mu burasirazuba bw'igihugu cyacu, nzahuriza hamwe imitwe yombi mu nteko ishinga amategeko yacu kugira ngo nemererwe kubohoza intambara kandi tuzajya i Kigali." Ni Tshisekedi washinjije Perezida Paul Kagame kwinezezanya n'abahoze ari abayobozi ba RDC, ashimangira ko yiteguye gusubiza ku bushotoranyi ubwo ari bwo bwose. Yunzemo ati: "Paul Kagame ashobora gukina n'uwo ari we wese ariko apana Tshisekedi." Perezida Paul Kagame ubwo yari muri biriya birori byabereye muri Convention Center yabwiye Tshisekedi ko ntacyo u Rwanda rutazi ku bijyanye n'intambara.
byari imbere yo kumuburira ko aho gushwanyaguza u Rwanda ari we Tshisekedi uzashwanyagurika. Yagize ati we arategura guhungabanya umutekano w'u Rwanda, imigambi ni ugutera u Rwanda akarushwanyaguza. Icyo tutazi ni ikizi. Umukuru w'igihugu yavuze ko nyuma y'amagambo ya Tshisekedi nubwo atigeze amwenyura izina, hari abamusabye kutayaha agaciro kuko Tshisekedi yakoresheje nk'iturufu yo kugira ngo yibonere amajwi, gusa asubiza ko bidashoboka. Yavuze ko ari we ugomba kwitegura kugeza igihe azabonera ibimenyetso simusiga byerekana ko Tshisekedi atarakomeje ibyo yavugaga ku Rwanda. Yunzemo ati kuri twebwe ntacyo tutabonye, nta gishobora kutubaho kiri hanyuma y'icyatubayeho, rero ushaka kudukiriraho cyangwa kudukoresha kugira ngo agere ku bye, ibyo biramureba. Perezida Paul Kagame yunzemo ko yakaba yizera ko nta kibi Perezida Felix Antoine Tshisekedi yifuriza u Rwanda, gusa akaba atabikozwa bijyanye n'uko avuga ko muri iyi si ntawashobora kuba yagutabara nta nyungu runaka agutegerejeho. Yanakomeje avuga ko kuri ubu u Rwanda rwiteguye guhangana n'icyarubaho cyose birenze ibyo mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi, bijyanye no kuba rwarayigiyemo isomo ry'uko rugomba kwibeshaho ubwaryo. Munyemerere duhinira iyi paji dukomerezanye n'indi paji igaragaza ibyatangajwe mu byavuye mu matora. Komisiyo y'amatora muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo CENI yemeje ko Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo wari usanzwe ari perezida w'iki gihugu ari we wegukanye intsinzi mu matora aheruka. Tshisekedi w'imyaka 60 y'amavuko yatorewe kuyobora RDC mu myaka 5 iri imbere, ahigitse bagenzi 25 bari bahataniye umwanya wo kuyobora iki gihugu. Ni nyuma yo kugira amajwi 73% nk'uko ibyavuye mu matora y'ibarura ry'amajwi y'agateganyo ryatangajwe na CENI kuri iki cyumweru bibyerekana. Yahigitse abarimo Moise Katumbi wamukurikiye n'amajwi 18.8%, cyo kimwe na Martin Fayulu waje ku mwanya wa gatatu n'amajwi 5.33%. Denis Mukwege wegukanye igihembo cy'amahoro cyitiriwe Norbert ari mu bakandida batashoboye kugeza byibura ku majwi angana na 1%. CENI yemeje Tshisekedi nk'uwatsinze amatora mu gihe bagenzi b'icyenda barimo Katumbi ndetse na Fayulu bamaganye ibyavuye muri ariya matora muri RDC